Halo guys, Fongkam Jotrono, an channel bising teh, angasep keduk masal blog kayang itu mani, ke dini hanya starting kay tongo, ke tam bagi mak kay kah, mula norok semon Jotrono dini 19 Agust, cini Maharaja Biri Bikram Kishore Manikya Bahadur bin Acar masal kanai, abar bagai cini college program itu ho, ke angta program bagai थाना नाय दङ रेडी इंसक्सि 11:30 go थानाया आब्रा मागे किसा नरक मबो जे सुक्तै आनि जे मानसक जरतै आं चिनि जे कलेज प्रोग्राम नै आब्रो मा दिसे ब्लॉक नि बिसिंते फुंनाय हनाय आं चिनि स्टार्टिंग खायदु काहे नाय आन मागे आं नरक न हानि हाय बुबागर नि बिसिंते आनि चैनल बिसिंते काका हानिया फारो जतन काम को तंगदि हनाय तेओ तो आसे मसाल ini ase masal no joto no kaham keren ke tong bage tabu kang thana nai tong norok pasak nai tong dian blok ma keren de je man jo de nai tabu kang thang nai tata bye bye. And for my education at Shillong as well as at Agartala, Maharaj Bikram Kishore Manikya was only 50 years old when his father demise. Khomlong phai chong khomlong santa bok chalo 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 sok wele ha santa khan hai borok ba ma sinai gara di wati bo parking pura Yoroko sakar de gila sakar de sini wah keren deh gile dia play musai ma tongsi kesan mana borok naik jom uklah ha iya itu sana mah bahasa kada kiba boy boy ba
Dumali tangi tongo kela pai pirokjak lama himi tongo korong korong songlia angke Khumpi Academy School hajaga sokpakya bebeng no pai pirok laijak khela na baye jani jani